Kızın bütün matırlığı, bütün kürke ona bulуда. Gitken şakta mazatlık bala, koytkan şakta şığa başına. Neyse yok, ona ömredi, udiyken bala şağına. Kadir başkarına şakşırımız, kişiler dünyasının devam edişi, gayda uşağın kılışı, balaların belki tevfik, imanlıkka ündöşlü eliler sizge bağışlanan.
saylovlar bo'ldi, bizlarni qilay bo'ldi deydi. Birda o'ylamagan edi. Bugun o'sha saylovlarda chet ülkelerde yashab, chet yerlarda yashagan ichkilarning qo'shilib bizning respublika turida bunday sharafli xotiralarim bilan birga ilk jamsizga aylanib ketib boramiz. Men o'zim rayonning Birdam Rossiya partiyasining boshlang'ich yuzlari sekretari bo'lib. Men endi sizni so'zni uzoqqa bo'lmaychi. O'sha Birdam Rossiya partiyasi uchun tovush beruvimizni so'rayim. Ham to'liq vaqtda bugun aytib ketasiz. Bu Birdam Rossiya partiyasi bizning Rossiya prezidenti Putin partiyasi qonun bilan birlikda ish olib boruvchi partiya deb aytishga kerak. Kommunistlar partiyasi o'zining üstünden yükünü sürüp ulaştan atkazat etkeç, biz bir 15 yıl bu partiyalarla yaşap varadık. Lakin onlarının birisi de özüne katil sistemimizi alıp, özüne il turunda, balık turunda koyurtuşanlık kursettirge, özüne bunday adil sistemimiz olmadı. Şimdi Putin'ler prezident istiragat 2 yıldan sonra убедился, şundaqsa partiya kerak, haydovchi partiya kerak, Mustafaning ishlarini, onun programmasini birga podдержать olib borish uchun shunday partiya kerakligini уже shin barliqda ishondi. Ham partiya deyishim kerak ekanini sizga aytam, partiya властьga kirib kelishim kerak, властьda turishi kerak. Eng bugungi shunday ko'rkam bayramimiz bilan chin ko'ngildan qutlarga avvalga iman kilovi bilan, oqil kilovi bilan, действительно shuning bilan butun kelajak bo'lmada tarbiyalab, sizga salomatlik, ishlaringizda o'ngishlar, ortlarga tinch yo'l, tinch boshliq sizlarga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاسمي ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاسمي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ضغانا طالع سورة بلاسمي ضغا إيجا وقال قل هو الله أحد إيجا أعوذ بسم الله إيجا إيجا يالتما yolu gayrami yo'qamda. Bilmagan kishi yo'qsin, bilgan kishi yolu gayrami. O'qilin. Alloh qatala samat yam yalib yalam yulat walam yakullahu kufuwan آمين غير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يرى شكرتنا إلا القرآن Kur'an'dan قل هو الله Suresinin Kur'an. Ece soğukların sizden bizden duamız iken baş şehiroklarını ruhlarına itirsan şok kılsın. Avuk parklarına hayırlı kortuk verip, balın dövmetin koyga yatsın, yaşlarga hayırlı turmuş, şakirtlerimizge, gilim nasip alırga, ya Rabbim nasip eylesenizi. Amin. Allahu Ekber. Bu filmin degenler ona. Nasıl da indi? Meşit var eli. Bizim oğullar mutlaka. Meşit bir şey her vakit aşık bulur. Bunlar namazga ihtiyacılar babaylar. Olayla yaşlar ki eğer zarım şekilde ettik. Allah vay bulmasın gibi muhterem kadar. Her vakit. Ömür gider. Vay bulgan. Allah'ın kadar olsa. Gayet güzel. Yaşlar bile evden bildi yani. Bizim bağların onlar Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onların ayak altında.
İyilikten ufala etsin. Bugün ne vakti geçti? Elinlere şimdi kulağını komşu, bu bıraktı kanalarını. Neden balası bu dünyadan indiğine dereceye aburuna yürüşmesin? Bu arsıza kitaplar var kadar. Allah'a şükür. Allah'a güvenedir. Bala terbiyesi o. Bir üstündür. Ballarga terbiye bir o. Onun tertipli, ahlakiyattan buluğu, bilim buluğu. Eniler birgen terbiyeciymiş o. Kalkoz reyni kulunda birgen terbiyeciymiş o. Eniler yine bu tukka yetişirler, bir baksak yetişirler. Peygamberimizden sorganlar, bu dünyada yakşı yaşamak için ahiret gününde terbiyeler gelir. Ondan sonra bir sorakaş, onanın terbiyeler, ondan sonra onanın. Yurtçılardan sorgandan sonra ortağını terbiye edeceğiz. Şulaydır, enilerinin derecesi, ballar karşında Buna oradan sok. Böyle bunlar arkadaşlar. Koya bizim onda konaklar dağın vardı. Haydi karşı da aşırı sana. Esselamu aleyküm. Aleyküm esselam. Rahmetullahi ve berekatuhu. Yılda. Bizim oğlumuzun tantanasına yıldık. Meşk oşu tantanasına, bizim tantanada katnaşalar, büyük konaklar. Rayonumuzun hakimet başlığı, Kim Alexander Alekseevich. Buraya veteriner sovyeti psikiatri Kavil Hanif Ağuluş. Buraya buna dini bilen bizim rayonumuzun bulunması. Buraya bundan dini haziretten yaşamak. Hazır İktisler şu tantanada oşuk deyip ilan eterge. Hem de bizden sizi başarılı. Hürmetli oğuldaşlar, koytan kulaklar. Biz bugün barımızda tantanalı, tatlıklı, ruhlandırgıç tarihi vakıga kişiredik. Ağılımızda yoңa meşit açılı vakıgasın şulay deyip atamau hiç mümkün tugul. Rıhsat tüzügüz, şusu umay bilen, bugün tantanada katnaşkan hemmegizni, barlık oğuldaşlarını, şusu beyremizden şin kuguldan kutlarga, her ülgenin kısremetlik, umuslar, oyle bakıtı, tınış kuk astında uzun bakıtlı ömürtülerge, barımızın da uylagan uyları kabul bulup, Dilekleri turmuşqa olsun, hemmemizni Xuday yordamına taşlamasın. Bugün şuşu meşitini tüzüde kup kuştalgan, yerden bitken, bugün koydağına kim bile bulsa da şuşu dümek küçte bulup kalgan avuldaşlarımız Malikov Reif Sarıcanoğlu, Salihov Rabis Sarıcanoğlu, Davletçin Resul İslamoğlu, Mulukov Rabis Usmanoğlu, Davudov Damir Fehimoğlu, Nazittinov Rafael Talhaoğlu, Gappasov Murat Foydatoğlu, Proyekt tüzüşçülerimiz, Sakarolin Ozamat hem Solovutlar Brigası, Uzumuzun artır idarası hem Lişni, Muhtarov Yaminur Feydullaoğlu, hem meşitte tüzüde in aktif oğuldaşımız, başlap yürüyüşü, uz eti yenilerinde dingizine meşitini urnaştırgan, Gıymkanov Fitkat, Mevlavi yoluna zor rahmetimizni bildirge ruhsat ettigiz. İktaşlar, hürmetli oğuldaşlar, Meşit Bulgaçanın elbette bitinde ismi de bir katı iştir. Ne biz bunda indi iliştiru komitetti. Uzun söyleşip kengiştik de indi. Sizge takdim bilen çıkası kile şu tantanada oğlumuzda avrulu kişi bulgan Mithat Abdi'nin elisi Şemsin Akar opanı barımızda bilemiz. Bizim takdimiz şu meşitke Şemsin Akar ismi kursak degen takdim
көтөбүз бүгүнкү тантанада. Коşular olmasa İltefer şunday naşit isimli kuşağımız kuşu meşitke. Senin isimden. Şimdi bizler Müslümanlar da Fatiha kıllar. İsmi tutulmuş şartına var. Kullarımızı kurtarıp dua kılarız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Allahümme ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Məhsəbimizin də ismi budur. Hürmetli yoldaşlar, ağılımızın tarihinde yona vakıka tırkele. Ağılımız ortasında ornaşkan meşit ağılımızga iman koytarı, halaklı terbiyeler ülkesinde hiçbir özünün layıklı üçün kıtır. Bu her kimden ağılımızın yaşıt kaltın üzerine tartıp turgan urunu nur sibuşu, ilham biruşu, yaptığı uşağı bulur deyip uşağısı kile. Beyrem bilen barıqsında. Hürmetli yoldaşlar, hazır sizine birisi kire bizim şu tantanaga katnaşkan район хакимияти башлыгы Ким Александр Алексеевич. Уважаемые дюмеевцы, сегодня у вас действительно прекрасный праздник. Открывается мечеть в деревне. Конечно, такими мечетями на сегодняшний день, может быть, никого не удивишь. В каждом уважающем себя селе или деревне мечети открываются. Но у вас вот прекрасная мечеть получилась. Особенно это радостно, что это построено при участии финансовом, духовном, моральном ваших земляков, при помощи колхоза, которые тоже активное участие приняли. И хочется надеяться, что такое здание будет служить на пользу деревни. Никогда ни к чему в таких местах плохому не учили, поэтому мы надеемся, что все-таки старшему поколению будет на душе спокойней, молодое будет на них пример брать, и у нас будет всегда порядок. Мне с этим праздником хотелось всех вас поздравить от имени районного совета, администрации района, от себя лично, преподнести от имени районного совета подарок небольшой, магнитофон. Не всегда, наверное, мулла сможет читать. Он его иногда заменять будет муллу, помогать ему в работе. Всем хотелось пожелать здоровья, счастья, благополучия и чтобы это здание служило на радость всем. Спасибо. İltefer sözde biraz iki yatodu Ulukun Ağabey rayonunun veteriner saviti Siyatili Hafizov Faniş alışkan. Hürmetli doğanlar, hürmetli bizim veteranlarımız, gençler, buna bugün bir zor tarihi vakıga, Dünney oğluna iman kayıttı. Şuşu umay bilen Rüksayit'teki sözünü vargızı da rayon veteranları isiminden, veteranlar Sovyeti isiminden, bütün pensionerlar isiminden, bütün Müslümanlar isiminden sizin şuşu zor vakıga bilen çın köngülden kutlarga hem tebrik eterge. Kadirli dostlar, bu meşit tüzülü şundan da kileşet bunun için, gençler için, şurayı kullar için de terbiye urunu bulurga deyiş. İmajin uzuna şu kişileri tartıp durga deyiş. Terbiye urunu bulurga deyişmek, elikten bir mulla tutkan bütün oğulunu, üç mulla tutkan. Hayır. Bütün terbiye urunu şu bulgan, şuna bulgan şanası kile, bana şu umay bilen sizge tağın da, bu meşitnin bulak etip, şu meşitke, rayon veteranlar saviti üsümünden, uzunun belekegine bulakını tapşırığa ruhsayetini koyabilirler inançın onu. Murat, ağolum. Buna kileşaksıza sizge, indi bütün işinizde de, şu terbiyesinde de zulmuşluklar tüyegip kalanındı. Buna uzaklamay, hiç günden sonra soylular bula. Buna Kadirli avuldaşlar,
Bugünkü günde siz barıgızda bilesiz, İskidimey avlunda 4 meşit bulgan. Onu sütüp ap gitkenler bütün yerlerge. Halkның her ide, her kişinin özünün köngülünde var idi. Belki avullarda da meşit var, bizning ulu avulda hemen meşit yok deyip eyteler. Şuşu kişilerinin, barımızның avuldaşlarının tileklerin turmuşka aşırırga kolxoz председателі болған Марат bilen кеңешләшеп, халыклар белән кеңешләшеп, менә шуңа тотындык. Бүген ул базагына барып җиттек. Бик зур рәхмәт. Бу эшне уйламагыз, Мидхәт салган икән дип, бу эштә барыгыз да катнаштыгыз. Киңәш белән, теләк белән шушыны кабул итеп алыгыз. Беренче монда зур катнашлыкларны сөнап китте. Уже авыл советы аны кабатлап тормайым. Ма бердән бер теләгем бар сезгә. Шушы иманлы мәчеттә һәр семьяда катнашырга тиеш. Өйләнергә уйласа, никахны укытырга кирәк шушында. Баласы туса шушында исем кушарга кирәк. Үлсә, әгәр инде озакы юлга шушыннан узатырга кирәк. Безнең авылда күп җирләрдә читтә эшләүчеләрдә, күп Себердә эшләүчеләрдә юлга чыгалар, Уфага, олы юлга чыккан чагында кирип, хәер биреп китәргә кирәк, теләк изге юлга чыгып китәргә кирәк, исән әйләнеп кайту өчен. Бүгенге көндә бу халыклар менә җыелган, икелләлмәгән кешеләрдә шушы ихатага, сукмакка үлән үстермәсләр һәр вакытта шушында булырлар дип ышанам. Тагы да бер соравым бар. Район хакимиятенә дә менә директор школага да уку кертергә кирәк. Уку арабча, уку немецчә укытабыз, арабчада укыту керткәндә әйбәт булыр. Балалар үзләренең аңң белемнәрен арттырырлар. Бу зур савап булып торыр, аларның изге юлында юлларын ачар. Барыгызга да зур рәхмәт. Тагы бер кат рәхмәт. Изгелек юлында һәр вакыт шунда булыгыз. Hürmetli iптәшләр, hürmetli авылдашлар, кунаклар, читтән килгән кунаклар, сезне бүгенге мәчет белән, ачылу белән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, сәламәтлек. Шушы мәчет юлын үзмәгез, шушы мәчеттә тәкилегез, мәчеттән фатиха кылып, шушы мәчеттән чыгып китегез диясе килә. Тарихта бик күп нәрсәләр булып үтте бит инде ул әле мин яшәгән чорда гына. Миңа хәтле яшәгәннәр бик яхшы беләләр, монараларны киткәннәр 30-нчы елда. Шуннан соң 550-дән артык кешене репрессия корбаны итеп, муллаларын, байларын, шулай ук башка милләрен репрессия корбаны итеп, берничә атып үтерүләр бүтән ишендә күрдек. Менә бәхеткә каршы бүген без күп кешеләр, күп иптәшләрнең ярдәме белән менә шушы мәчетне ачу бәхетенә ирештек. Илдар Сабирянович ул турда әйтеп китте инде ул. Бездә 3 мәчет булган, 3 мәхәллә булган. Менә соңгы әйтәм мин аның дәүләт өчен салдырган менә үзенең күпер башында бер мәчет бар иде. Аңа хәтле генә кайда бар иде, аннан соң мәктәп урында бар иде. Бу мәчетләрне 30-нчы елны җимереп бетерделәр дә, шуннан соң аның бөтен байлыгын, бөтен агачын чакмашка киттеләр. Менә хәзер 70 елдан артык без андый нәрсәне күрә алмадык. Динсез шулай итеп яшәргә туры килде инде ул. Шуның өчен менә шушы ачылу безгә бик зур бәхет. Шуның өчен нинди генә юллар белән булса да, без бу мәчетне яшәтергә тырышабыз. Сезгә бик зур рәхмәт дилебезгә. Шуның өчен инде шушы мәчет постоянно эшләсен дип.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala cümlemizi yerlerine taşlamasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cümlemizde Cenab-ı Hak tebareke ve Teala'nın bitmez rahmet, bereketleri olsun. Her iki dünyada selam hem iminliği olsaydı, bu izgi gün, hayırlı saatlerde Vallahi Rabbim'in rahmeti hem rezalığına erişeyim, bütün dünya İslam ehli ile şükrü nesaflarına basayım deyip, Vak yurt, nurlu yurt, meşitlerine kilimiz mübarek olsaydı. Hürmetli konaklar, hürmetli ağıldaşlarım, oğlumuz İskilime'de bugün zor beylem. Meşit başı tantanası, elhamdülillahi. Zamanında oğlumuzda, Mulla muallimleri bilen de, dünya bilimli okumuşlu, kişileri bilen de, ilikten dan tutkan, medreseli, üç meşit bulgan, dirayaklardan gelip, okup bilim alganlar, sağın min şunu aytırıyorum, muhterem Müslüman kardeşlerim, meşit ol, korklar yurtuna tügül, meşit ol, yaşlar için ruhi azık. Şunun için bunda yaşı korktu, rahim içsinler idi. Şu şükür Furkan ibadet yurtu, yüzak bilen dikli durmasın. Her vakit şu yurttan kişi üzülmesin. Yürü turgan sokmakları her vakit bakır bulsun. Meşitlerimizin manarası kesilmesin. İşini yavılıp durmasın. İmanlı benneler ortkandan örtsün. Ozan tavuşları yangırattırsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İngilizce doğup üsken Mevla-i Ulu'nun Meşit Salı'da başlamazağına kadar yerden isken parçalarını da oğul halkı isimine öğretmek. Hürmetli Müslüman kardeşler, okuy başlarımız, babaylar, arzı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi ve ala ashabihi ecmaîn. At-tayyibin at-tahirin ve ala men tehum ile yevmiddin. Barşa uluglarlarımız, zorlarlarımız, bütün kalemini bar etken, bizni terbiyeleyen Allah'ı Rabbimiz kabul sayısı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de toktavsız salavat şeriflerimiz bulsaydı. Muhterem cümeyliler, kuşu ağlardan, kuşu kalkozunun, kundak hocalıkının arızaları bulgan şunlar kelgenler, Meşit Aşu tantanasına, hem de rayon üzerinden Ufa'dan kelgen konaklar, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizge Allah Rabbimizin tınçlığı, selamı, hem de rahmeti, bereketi olsun. Bugünkü meclisimiz, Limay Oğlu'nda Meşit Aşu tantanası meclisi mübarek olsun. Allah'a şükür. Dinimiz bizden imanımız bir koşanda gitmedi. Emmeler kul zayıflendiğine, meşitler tüzüğüyle, radyo, gazete, jurnallarda şu dinimizni, Allah Rabbimizin uğlav bilen, İslam dini, Allah Rabbimizin kitabın öğrenu bilen, dinlerimizin gıy, imanımız zayıflerinden kurtulup, nırıp var. Allah'a şükür, Yus ayında bugün boyunda 16. meşit işliği başlıyor. Allah'a şükür. Dürtülü bilen tegizleştik bunun bilen gururlanasık ile. Min olardan künleşem. Ne için künleşem? Nakşar künleşi tügül, yokçuluk bilen. Biz de olardan alışmayıp, tegiz bulup, biz olarını uzatsak diyeceğim. Buna Allah'a şükür yukarı yerkeğizde, rayon üzerinde, Unirmak'a karşı iski başkana, orunda iski pazar altında ulkem güzel meştiri süre. Eğer bir işin ayağı bir de ona 3 ay buldu indi. Bugün bulayındı 3 ayda 13 gün. Şu vakit içinde yer 3 mütekilerlik kaşık olup 5 lira blok salındı, balı patval işlendi. İstinası bitti. Bugün kıbda terezileri koyup tübesi yolu bitti, iş kişileri var. Allah'a şükür. Dürtülü bilen tegiz var abi. O şehir bu sada konuşmuyoruz. Biz indi iliş halkıylıktan işten kalık, tırış kalık. İliş halkıylıktan işten tırış kalık. Her vakit o başkasına tügül Rusya'nın başka tübeklerinde de alınğı buldu. Ötken yılda, bir yılda Allah'a şükür
Башкортстан да көп итмәк жиған біздің район болса Илеш районы, Башкортстан инде Краснодар крайынан бала гына икенче урын. Краснодар крайынан да шушы табигатның яхшылыгы, суыклыгы, жылылыгы анда бездән күп мәртәбәгә яхшырак. Анда жылы, бездәге күп суыклар юк. Шуңа карамастан безнең тырыш халкыбыз Башкортстан Республикасында иң югары уңыш ала һәр елны, Аллага шөкер. Аллаһ да безгә шундый җирне камил итеп яхшы итеп биргән. Төркиядән килгән кешеләр, "Ох, сезнең җирегез майлы ди, симез" диләр. Уфаны чыгу белән безнең җир Аллага шөкер, ком түгел, балчык түгел, таш түгел. Үсемлекләр җитештерәләр. Казыкны казасаң да үсә диләр, агач булып. Аллаһ Тәгалә безгә шушы ниъмәтен биргән, зур ниъмәтен. Biz аңа шөкерне кылырга, аны зурларга тиешбез. Дилә. Элек ничек яшәдек? Яраббым, улларга хәйрле картлык биреп куйган, кыйннан да балаң дәүмәтен күргән насыйп кылсын. Яшьләребезгә хәйрле тормыш, балаларыбызга, онук-онукларыбызга, йөрәк параларыбызга Аллаһ исен, саулык, сәламәтлек, тәүфик, истикамәтләрен насыйп кылсын. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد bütün barlıkны yoktан бар кылган безне ашаткан безне ризыкландырган bizga her vakit berip turuşu, merhamet şefkatli bulgan, büyük Allah'ı Rabbimizge hamd ve seneler, ulu maktavlarımız bulsaydı. Allah-u Teala'nın hak ilçisi, hak habibi, bütün alemge rahmet edip gönderilmiş. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge her koysalarımızın bağrılarımızdan tuktavsız salavat şerifelerimiz bulsaydı. Muhterem din müminler kardeşlerim, muhterem rayon hakimiyet başlıkları, muhterem kolxozның selsövetinin başlıkları, muhterem avuldaşlar, İski Dümay avulunda yaşayan kardeşlerim, gelgen konaklar, sizni bütün Rusya'nın Uzak Dünya Nazaratı isiminden hem de ona bağlı 2000'den artık bulgan mahallelerinin isiminden Dünya Nazaratı'nın baş muftisi, raisi Talgat Safa Taceddin Hazret'in isiminden, Uzim'nin isiminden, Ufa şehirinin Müslümanlarının isiminden her koysakızını şuşu tantanası, mescid aşu tantanası bilen tabrikliyim hem de selamliyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Rabbimizden bitmez rahmet bereketleri her iki dünyadaki selamı cümlemizge bulup şuşu ilgi orunga mescidke kirlilerimizden mübarek hem devamlı kılsaydı. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Buna aldı bizden buna şuşu izgi, şunday məttur, yemli meşid. Elhamdülillah. Satlanabız, kuvanabız bugün biz. Hem de bugün rahmet eytirlik, maktarlık sözlerimiz köp, bik köp. Bu meşidni tizgen kişilerge türlüşe yardım etken kardeşlerimizge bik köp rahmet
әйтәсебез сүзләрimiz бик күп. Вәләкин иң беренчедән бу изге йортны насыйп иткән, бу мәчетне булдыруны насыйп кылган Алла Раббымызга, Аллаһ тәбарак ва тәаләгә хәмд ва сәнәләребез булса иде. Дөнья бар икән, җир йөзендә кешеләр бар икән, бәндәләр бар икән, Аллаһның куллары бар икән, мәчет тә булырга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кыла торган урыны да булырга тиеш безнең. Адаштылар тегеләр. Мәчетләрне җимерәбез, манараларны кисәбез, шуның белән дин дә, иман да бетә. Адаштылар, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә: "Ал-арду куллаһа масҗидун илля макбаратил вал ханнан." Бөтен җир йөзе мәчет. Бөтен җир йөзе Аллаһ Тәаләгә гыйбадат кыла торган урыны ул кабердән һәм дә мунчадан башка. Кабере анда мәетләр ятканга күрә, мунча анда яланга җөргә күрә. Динне бетерергә булмый. Чөнки дин ул иман. Иман ул безнең бәгырьләребездә, күңелләребездә. Мәчетләрне алдырабыз дип, муллаларны утыртабыз, үтерәбез дип адаштылар. 70 ел эчендә безнең илебезне динсезлектә керттеләр, тырыштылар төрлечә. Әмма ләкин ничек булса да, барыбер халыкларның безнең күңелләребездә иман бар иде. Яшерен генә булса да, бала дөньяга килгәч, исемләр дә кушалары, ясләргә никахлар да укылары, кеше дөньядан үтсә, җаназа белән дә уздыралары. Ләкин андый вакытларда бер-берсеннән качып кына яшаган вакытында нинди бәрәкәт була илгә. Һәм дә моны Аллаһка шөкер, алхамдулиллах. Бүгенге көндә Аллаһ Тәбарак ва Тәаләгә гыйбадат кылырга, тән белән дә, сүз белән дә азатлык бар, Аллаһка шөкер. Моны авылыгызда да күрәбез. Алхамдулиллах, моны шушы матур мәчетне бина кылдыгыз. Моны шушы мәчеттә төзелгән вакытында һәр катнашкан кешеләр Аллаһ Тәбарак ва Тәаләнең ризалыгында булсыннар. Аллаһның рәхмәтендә булсыннар. Кешеләр бар икән, иманлы кешеләр бар икән, мәчет тә булырга тиеш. Моны авылга кергән вакытында да мәчетне күрәбез. Алхамдулиллах, Аллаһка шөкер. Бу авылда иманлы кешеләр яшиләр икән. Һәм дә һәр кайсыбыз беләбез Аллаһның сүзе. Аллаһ Тәбарак ва Тәалә безгә Qur'an azimda buyura: "Inna lillahi wa inna ilayhi raci'un." Dürüstlükte her koysuguz Allah Teala'nınki diye Allah Tebarek ve Teala. Dürüstlükte her koysuguz Allah Teala huzuruna da koyta yaşayaksız. Dünyada müngelikke bir kim dali kalganı yok. İşigi bir ol, bir Allah Teala huzuruna koytabız. Allah Teala huzuruna koyta böyle cevap birisi var deyip buna şuşu anlap dürüstlükte halk buna meşitlerini dizi başlıyor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Yatba'u meyyete salasete ve yerci'u isnan." Vafat bulgan kişi ardından 3 нәрсә iyarıp bara 3 нәрсә onun kabirine vafat bulgan vaktinde. Feyerci'u isnan hem de şunlardan ikisi kiri kayta öz yanına bir нәрсә gına kala. Vafat bulgan kişi ardından iyere onun bulgan gailesi, tuğanları, onun bulgan malları hem de onun kılgan işleri, amelleri. Buna şunlardan mal da gaile de dünyada kala, biz özümüz bilen amellerimizni gına ap kitemiz. Buna her ir kişi için
Cuma vakitinde meşrikke kilo ul farz. Allah Teala Kur'an azimde bizge buyurar. فَإِذَا نُدِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Eğer de Cuma gününde, Cuma vakitinde azan işitilse, azan bolsa, azan vakitinde satı alını koyunuz, dünyavi işlerini kaldırınız, meşrikke kiliniz birgeleşip, imamның hutbasını tыңlarga, vaazын tыңlarga birgeleşip Allah Teala'ga buysunurga. Her koysumuz şunu bilip, Cuma sayın kilerge kirek. Handa namazga da kilu kirek. Bu namaz degen narsa bizning mizracı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Peygamberimizin mizracı var. Mizraç kişisi de bir bayram kişisi var bizde, Müslüman kişilerde. Hamda şu şey, kişisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kökke minip Allah tebarek ve teala hazreti bilen söyleşken buldu. Buna biz şu namaz okugan vakitinde Allah tebarek ve teala bilen söyleşken gibi bulardı. Biz Allah Teala'nı görmesek de Allah Teala her vakit bizni görüp tura, bizning dualarimizni işitip tura. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bulay ise, mescid ul Allah Teala'nın yurtu, şuna dip aytkeninde. Şakura mescidke kiligizde aytkeninde. Allah'ın yurtu Allah mında tura degen söz tuğur. Allah Teala bir nersege de muhtaç tuğur. Urunga da bir nersege de. Allah aytip bulmuyor. Lakin Allah'da ibadet kılatırgan urunu. Buna kim mescidke kilatırgan bulsagız Allah'a konakka kilgen bulur. Dip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkeninde. Suni estecib lekum. Sorarız di Allah tebarek ve teala. Sorarız minnem sizge girermem. Buna şu mescid. Allah'ın yurdu, Allah tebarek ve teala'ga ibadet kılatırgan urunu, buna ne şu urun. Bu kişinin teninde bulgan pişrakını yugan gibi namazda okugan namazları gıt şittarsa Allah tebarek ve teala o namaz bilen da kuvvetleri bizge nafs kıldı. Lakin kişinin nefsi her vakit bizni tarta yaramagan yapılarga. Ne? İretirge girer. Balalar 7 yaşta namaz okurga tiyişler. Buna şunu her koysu biz Müslüman kişiler kılırga tiyişler. Buna şunun işalı cihatan himar di Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın misalı ulaksa işakının misalında katı itip ayta Peygamberimiz. İşletip koya. Ulaksa işakının misalında bizge karayık. Biz bendeler, bizge Allah Teala onun nimetini birdi, akıl birdi. Bizni hanif ettirip yeryüzünde koydu. Hanif nameslik degen söz, nameslik boğu degen söz. Hanif ettirip yeryüzüne koydu, akıllarını bildi. Karagız nindi yurtlar tezimiz, nindi nerseler, maşinalar var, havalarda uçaklar jüriler. Elle nerseler yok bizde. Lakin eğer de biz özümüzün terbiye kılışı bizni tanımasak, Allah'ını tanımasak, o vakitinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kemasel cifetul himar ulakta işaktan da meşabat bulur biz. Şakura her vakit Allah'ını iske alıp birer. Allah da nişik namaz okurga yaramaz. Hazır inşallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh.
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى إن بيك، الله تعالى إن بيك، الله تعالى إن بيك، الله تعالى إن بيك. أشهد أن لا إله إلا الله وحدك برم. الله تعالى دم başka Tanrı yok. أشهد أن محمد رسول الله وحدك برم. Muhammed Peygamber Muhammed Allah Teala'nın hak ilçesi, hak Resulü. Hayy alel salah, namazga aşığız. Hayy alel felah, kutuluğa aşığız. Allahu Ekber, Allah in büyük. La ilahe illallah, Allah Teala'dan başka Tanrı yok. Allahümme Rabbe hâzihi devvâdi temâti ve silâti l-kuvayne. Âti Muhammed'in il-vasîleti vel-fadîleti vel-ferâceti l-âliyyeti. وبس مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. Muhterem cemaat, meşitin uç tertipleri var. Hem de bana meşitte kirgen vakıtıda birinci tertip, meşitte kirir aldığından ayak giyimlerinizi salıp kırıl. Yarı mı? Bismillahirrahmanirrahim kırıl. Hürmetli yoldaşlar, başkan konaklar, her bugünkü tantananın oranlarında tutturuz. Çünkü mikrofon bilen işte söyleyen diler başlamında işten taraf şimdi sonra çıkış bittiği bir günde soruyor sorulaşa kulta. Buna göre bana da tamam için bunda soruyoruz. İncesin dilerim söylemekler. Ha isterler Başta bağlarını, İlvayet babacanın isteyenlerini gösterip yaptırdı. Bizim böyle bağlarını, ışıdan fidanlar. İsterler İsterler onda indi kirgeç hayır sağlığa urun buyulgan. Buna göre her bir zamanda düşüne güvense rakım istersiniz. Ulaşarak baranlar da olmayacak. Her bir isterler sıfır yoma meşitin nasıl listesine şey sıfır hukuk birle rayon
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل جميع الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك الكريم وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب الله Osboğan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kabullardan kılıp sürelerini kabullardan kılıp şuşa kılgan hatimden acar sahipleri yüzüne rahmet edip gönderilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhi şeriflerine katla bağışlıdır. Hamda anlam ilik bulgan barşı enbiya mursalinlerinin ruhlarına Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den son Ya Rabbim Allah anın bulgan ahli beyti hem sahabe-i kiramlarının hem de Ya Rabbim Allah ağlardan tut bağlan Ya Rabbim Allah hak İslam dini yolunda duruşan kardeşlerimizin ruhi şeriflerine
şunun sebebinden bolgan günahlarımızı, kimşilik hatalarımızı gafu etip, gelecekte de her koysa bizni birli günahlardan, kimşilik hatalardan saklasaydın, ağrulardan, şirlerden, bela kazalardan, koydu hasretlerden saklasaydın, biznin turmuşlarımızda mulluk, tınışlık, iminlik, bereketler, nimetler verip, işlerimizde hayırlı umuşlar verip, her koysimizni halal bolgan rizıkların bilen yaratılmalar, rizıklandırıp, halal bolgan kasıplarımızı verip, yaratılmalar, her koysimizde, her iki dünyanın bahitlerini görürgen nasip olmayaslar olsaydı. Bu dünyadan titken ayrılgan vaktinde da yaratılmalar, huzuruna kayıtlan vaktinde ahiret yüzlerimiz kalime-i tayyibe, la ilahe illallah Muhammed Resulullah olsaydı. Hem de şu iman kelimeleri bilen, kalplerimizde sulu iman bilen yaratılmalar, huzuruna kayıtlan. Bizge de ya Rabbim Allah senin rahmetine nasip olmayasar olsaydı. Ya Rabbim Allah ya hayyu kayyum şu izgi yurtta, mescide ya Rabbim Allah her vakit imanlı halıklar bilen dolu olsaydı. Ya Rabbim Allah şunda ya Rabbim Allah her cumga sayın cumgalarının ütkerülerine nasip olmayasar olsaydı. Hem de ya Rabbim Allah her gayiplerinin kutbelerin namazlarını okularına nasip olmayasar olsaydı. Hem de ya Rabbim Allah şu mescitte ya Rabbim Allah haluklarına dinge iranlarına nasip olmayasar olsaydı ya Rabbim Allah. Hem de ya Rabbim Allah ya hayyum sen şu mescitte gününe 5 vakit namazlarını okullarına da nasip olmayasar olsaydı. Rabbena ve tekabbel dua inneke entes semi'ud dua. Allahümme ya mukallibel kulubi sabit kulubana ala dinik. Allahümme ya musarifel kulubi sarif kulubana ala ta'atik. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه